Ndebe mbibibyo ngoba kethira pakiona kiri kithurano kiu nyuma yake kubwithika na Nteto cia Mount Kenya East kiama kini githirite kiariro muno arangavana Kirito Murungi tongeretie mubango yo kubwithika kiama ki mwaka thai ethirite akiaririe mantu ya na kinya kwithira kimeneria aria ni bayo bara kuwa kiama ki kitibatere kwithira kirio na kuwa we niba namba icele ndene ya mongo yo Kenya kiri mantu ya kubwithisia manyuma ya Raila Odinga ura ni mutongeri wa kiama ki ODM no kubanga kuwatira na Jubilee kiri kithurano ke mwaka yo 2022 na basiesi munya utero rungina aria nite no ntubo giwa kiama ki Mount Kenya East ne kiama ke kwathurana kura cia Mount Kenya kaitene gatwe kiri kithurano ke 2022 na ni mubango yo tangatanga na iko tuborwa rene ndi tokurie mubango yo kiama ke Mount Kenya East wakinyanira mbere ya kithurano ke 2022 nonto kire kiama kire kigoro kia Weru Thaa Imwe RBK kire kiari na Professor Ole Kiapi ariwa kiama ke na kwenda ringi witokeria nonto nikikwenda kuyukwo ni antu pati kumenyeka na riwa antu ba kaba kubanga goya kiama ke na murango yo nyuma tukwarwekire mubango siasa tuketha twekera na mutongero baro ngide ne mbunge account ya Miro Victor Kareithi tukiorelie kithiro bo mubango yo kubwitho kiama ke Mount Kenya East together wikinya nambere kithurano ke 2022 arani abatukulugira 40321 namba ya SMS kire Twitter ne @motembeno 3 @Weru TV #garwe siasa ndembere yana tukudurana ito tukoborware Ntamuno moko ingilwa kampeni ya polisi ya Lare akirikana kuura mwana wa miaka 7 mwaka ukwa abunge batangatanga wekekaro kareni muchino Nairobi ko munini wa rais nyuma yawe kudiro wetanthiguru na Uganda tukweshele ndhiru Rwariro kuya ko kiama ke Mount Kenya East kwa lora siasa semero rutera rukiringira ndabe na kuruta maoni yo irora kiama ke Twakuretra gichunchige muthekero onoro mwanya miaka 40 ya mukingo Anko watone kiri Nteto cia Weru Thaa Imwe mbeto mutembea Edward mwanto mathithio ni Jacinta Kawiria tukubora turambiria Nteto cietu na Nteto cieke bara ntomurome omwa ingili kampeni ya polisi ya Lare akirikana kuura kae kake kamiaka 7 mwaka okwa mtu uyo nende wokorbo miaka 47 kuma ntura ya Gishangi Dare areka no chulia kana ka kuma muthenya mwanka Dare yiroka uro tuko na muthiene kana kake thira keto turobo aweka kirikana kwithira gakaru kithimo ya muturiro yene hamuna bo muntu nethirite ikano ntubona kuwa kana kanika gararingiro mutwe ni murango OCS wa Lare nekirite kirodo ntubona kuria siari kureka kuura na bo ntubura kuwa ne bukwithira bukinya maria anapunene pakiwa ne njira yo bakanukia Mwandiki wetu Nikola Chabari na utari Nteto ya Kieba kuma Ntere Chiembe North. Yani kwa kweli buru manunu nkandi na ntigiria yani singeamini naweza nikaua mtoto wangu. Mungu ndani ndiye Mungu. Tumesikitika hata sisi pia kama polisi. Kwa sababu pia sisi pia ni wasasi na tungetaka tufike kiwango kama hiyo. Ni karikari kumakia okira muntu araregwa na ara muthaka wa kuruba miaka 27 kuma ntura ya Gichagi Ntere chanto ambui akwirikana atentugo yegoro aturire kana gake ga kuruba miaka 7 na muthia ni kana agaku gata utoro kaireto echibitare kumani na mporera kagwete mwana rere asuleto tukirya rokerwa kuro ende baturira turete kuona mwana na rende kwa ripopo na kwenda kuturuma unaenda yenge ndari na OCS na mutuniri marunda mwenesa askare tota na askare kwa mwana bomo arine arashautria askare ambera imbipo kwenda wakwa askare wa mware kama mtu one mwana no kwa nete tatia na amani ai askari tu ba mukinda bakangangana na askari boya ya hivi wagora mwana ndayanda mwetero station no India station bigireti mabusu bya korea mabusu bwa kwe muvaka oro anete aunda koria iko ende muone akere atora ambira iwe soro nda mwenda mamuturi kwali wako komiria kora mwana tia fadhali wenda ni mwana ukitheba ukurema na tukamlete yeye mpaka hapo kwa police station alafu mtoto naye tukashughulikia tukapeleka hospitali huko Nyambene alafu madaktari pia wakamrefer apeleke Meru kwa matibabu zaidi Kwa bahati mbaya mtoto akawa kwa barabara akaelekea hospitali.
na sasa tuko na mshukiwa kutoka kwa police station ambayo sasa tunafikiria kwa mambo yake ambayo tutapeleka kotini ndio uamuzi ya muliogo. No ende yari njarani icha abolisi ibalare muthaka oju akomenyekana ta Evans Mutwiri we aliuga ati atira turakana gaku gake onto bomba kutigira gakwite kweli windo era ruthanju ndamusoni ora tuna sino ndo ta kwende ndi kwempere mauru nawo ndi mura na kamure ndi nawo kumau ubwa kana bwiri ngithiki mwali kiniki mwali kinga kuburi ukaundi kumau ndi iroka ira awareness ira umutane kwa tokwende anto bakuba ko muntu kura mwana ko kweli tareka nenwe ngainkura mrungu mukoyi anto baba ko jere ekareka areru wamwe na OCS walare Ezra Sambu na bo iba kuruta mokana kiri anto barabomba kwithirwa bayana mitugo otaeno ya muziari ndirwa kinyamuto wani wetania akatira anto murume mwana oke pore mwana na mutaka ikeko inandaka ale mwana ke mwana nakwambia wasasi wasipige watoto zaidi. Mtoto ako na ile kiwango ambayo unamtibu ukiona amepitisha hapo kuna sheria hata pia watoto tunastaki. So ikifika mahali ambayo unapiga mtoto mpaka unaumisa waka unamuua na tunaomba wasasi wasichukue sheria mkononi mwao hivyo. Kuma Alare Gembe North Petan Class Chabari wa Chabari na kuontere chembo chunkuni bo ikubi atono ina bele baraba kwirika no konyuma ya kununguza ngarene ya polisi tete no botete na mbere imeandamano ya karibake anjoko mabarakinya barawethire ngare polisi na kwithira beme ithie muthenya yoro tugwerwa rei makundi ele ikunde kithirikari ni kithirite nende kitantere una Nteto Independent Medical Legal kwithira bakibwithia uchunkuni wa miri kwenda kumenya obo kira kirethire kikiria miri kenda kubwithia nende utwire bo antubani bethirite bakiwa untuboni bwithite bwite na mbere na uchunkuni bwete na mbere kinyankuluki kenda kulikithia kaumo kaikubio bubwite ure maandamano ntere ucheke anjoko mayetite na mbere na kuregana polisi ni barathite na kwarwa umwe wa baraba kwaramarite kiri maandamano ya ritamaniko mushiri aina Nteto nkuluki. Rivoti ya uthuthuria wa miri ya amurwangina airi aria makwire mwena wa Kianjokoma na njira ina kiriga nirekereretwe. Kuringana na wakiri wa family ino niwe Muchangi Igichugu arauga ati kuri na uvotekekanu ati Benson Jiro nike wagwire kuma ngari ino ya borithi ikigendaga kuona ndivangio ciake ni iratwarana na rivoti ya borithi. No ati mwenari wingi Emmanuel Mutura uria wari na ndivangio cia kiongo kitheri kuri na uvotekekanu ndagwa kuma ngari ino no ati igikuo giake kiaumire mwenari wingi. Benson, who is the older son of the family, his body had multiple injuries. There were head injuries, there were broken ribs, and then there were injuries at the leg, and there were bruises in the body. The injuries in the head were from a hard object that hit the Emmanuel, the young son. He only had injuries at the head. There were no injuries in any part of the body apart from the head. There were no bruises. So the issue of him jumping from the vehicle is neither here nor there. Mwaria wa family ino akiaria na andiki a Nteto vuva ya kugwata rivoti ino ni uravoya thirikari kumatethereria na uthuthuria wa nevenya niguo makorwe makimenya ni atia amurwangina aya airi makwire vamwe no ati ikonekaga kiumo gia gikuo kiao kiri ngurani na uria borithi mamerite vau kavereri. But I can tell you without fear, from the report, the truth will come out soon. As a family, we are only crying to our government. We know it is able, and we want them to do investigation. If there is anyone involved, let them be taken to court so that our late children can get justice. Nake muthuthuria wa miri wa thibitari ya Embu level 5 niwe Kamau Wangari ni urauga ati kurai na thuthuria athatu ke ari wa thirikari uria wa family ino na uria wa ruvonge rwa medical legal kana IMLU na onthe ni metikaniritie na maumirira mama. And it was successful and we were all in agreement with our findings. Yeah.
Vuva ya riboti ya uthuthuria wa mĩrĩ ĩno gũkorwa yumĩte rĩu kĩrĩa gĩtigarĩte nĩ famĩlĩ ĩno gũkorwa ĩkĩrũmĩrĩria kĩvoto gĩa ciana ciao. Ngĩripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwa Rita Mwaniki wa Mũciri. Tukirekana nte ucheke bana ndega tukumekeri siasa bunge ba murengo yo Tanga baraba ko watambaro munini wa Rais William Ruto ne bakinyite Karen ikarogerage tentu kwishilimu ya munini wa rais kuliro kumwaro kwa Kenya witandikiro na Uganda ikaroki kirete jema bunge na maseneta baki ya Maken Jubilee na baraba ko watambaro munini wa Rais William Ruto aramo bunge ombere wa Make UDA Njuguna Wanjiko akera nande kibwanteto nyuma ya karo munini wa Rais William Ruto na atariti mubango yoyo ukiri uchumi jura tukwiro nende yukambiriria ndibiti oro tabura tukwirwa ne Boniface Mongera Kwejere na muthingatani nyume kwethirwa atirite mirango nyomba cia Nteto na kwariro ne Kenya the hustler movement fraternity. Bunge na senete igana rimwe ria 30 na gavana bairi bonthe baraba kungwanithanite ngushero ibaikinyithire Antoni ara kuringana mucemo jo barokire mathene ja rukire bariririe Nteto ijire jacio ugucokanire mathugani na kona bakethirwa mutethire Ruto kwa rais Nthegurwe Kenya kirithurano biria biejete na mpongeri Nteto cha kiuchumi iria bochita mono na kimonimoni the bottoms up economy. Bottom up holds the key to not only us creating jobs, creating enterprise and enabling our farmers, it also provides the key to us sorting out the big crisis of debt by making sure we have more Kenyans brought into the tax paying bracket because we have enabled either them to get jobs or their enterprises to grow or their productivity to improve. Ibamenerere barabo shinda nabo na kwa batina mwerekera na agenda njega ya kuguna Kenya. They believe in sharing oppositions, and that's why you see each one of them. They have no agenda, they have no manifesto, they have no economic model. Some are saying my business is to deny William Ruto the presidency. That is the agenda of one of the leaders. For 4 good years, the country has been engaged in the BBI process, characterized by hubris, chest thumping, blackmail, intimidation, and bribery. They should equally explain to the country how their trickle-down economic model that has not worked for the last 50, 60 years. That to open up the economy and to facilitate economic activity among our people, especially for the millions of hustlers, it is imperative on the part of government to proactively and decisively mono nereregani bao bakuika shfe kwethero irugwa nebero ja ndi tegeri kuraja ndeto gotirima na obungo rotero tigano wesu John Dr. John Mutunga na tukunurire kwa ndo bakudhania pengine wako na associate pengine deputy president Kumara wita yonto triple right aletete Uganda leta otuika kadena taswishi wagero associate yenorombe mburi ndu andai kindu kiraka akarikite belete pona niatea bwego bo nata Museveni akuthia onto na becha wita poverty reduction grant John Njugu this hustler movement. Barabadhuli na ekinene kirio kiumanira juntu kwa na weta kurikia kema kyo UDA. Sisi si waalikwa, we are not guests in any place. We join parties by choice and you live by choice. Party of ours is UDA. Atere rekondisho biche kuandikithia bebe siasa jandi kwa Office of Registrar Political Parties kagi tene kai kirone kya makeki dige tongerete jandi gone kumanya kwa mokibono bendete gutonyire wiriro ka na gutoboki demokrasia tobobwega na miatokererio kiri nyombene janyo ni mtu ne kumanya mushemo jojo na atwerete ya Karen kinginangina kitoboke Nairobi mbeta Boniface Mongera imuchendo ria mwana buni sionekete kudhure gavana wa county ya Meru Kreit bubu yetoreke Make UDA
Migoro ya Kenya mbere ya kithurano kinene ni kwethagirwa na ndwero ciacia kuibanga na guchua mwerekera jwagi ciacia na bia mabiria bakarungamana bio kiri kithurano kinene. Mbere ya kithurano kinene kithiru kiama kia Jubilee ni kiombere koleta amwe bia 13 birio kiama kia munini wa mutongeria wa ndegero kia URP na kia mutongeria wa ndegero kia TNA. Kingi kiria giatonyerwe nyongone ya Jubilee ni kiria giatongeretwo ni gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murongi kia APK kana Baska Gitene Kau ari senator. Ta akawithire Kau mbere ya ithurano atongeria ba ni bamberetie kungaria bakithagathaga ni onto bwa kithurano kinene kia mwaka 2022 na njira ya uthondeki bwa biama BBL itwa negotiate na twendene. Akiaria kiumia giki gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murongi na atumire kanu kia kere achiacha baria bakwenda kurunga maite biagi chiacha kithurano ni kijite na kubatha kweba kiama kia Jubilee ta murimo jwa mutigiri ni onto kuringana na we ni umwe na guchienjera mbirira gwengoa. For Jubilee in the next elections, it will be a very weak party. If you want to lose the elections, start with the Jubilee in 2022. And the Kiraito Murongi does not want to lose. Augite bo ori banga kwerekania kiama akiao gikieruo kiria nandi kionekene kurumirwa ni nkuchenio kia Restore and Build Kenya RBK. 2 months chama itakuwa huko na itakuwa kama vile ile nyingine. Hii ni mambo tutaongea tukiwa kwa chama to see how we position ourselves. Tutetekiria ruvange batwenjire rinya, then we are comfortable in the hole. Kiama giki hamwe na bo ni kionekene akoregano na kio ni athingatiba minista wa urimi Peter Gataramunya uria utumiretie agachoka chiachene chia kithurano kia mwaka 2022 kinya kethirwa atiugite ni gitikiriko kiongwa akwenda kuruira kithurano ne kiu. Today as we are talking and the records are very clear. Ikaya guthwa kirito batanenganire mbas na bareni kivuti thine reba kuria na arua batimiria. But I can tell you, arambike bwa kuiba joketie wango gutumira baruga. Omithoma. Ya andiki inya orekia tuwengo aliwa kiama kitu tegitete ata tutinenkanirite. So no to DMK yare haja na baruga weni ngutumire ndendo mitega umuria DMK no ntantoi baragete na kiama gikiri babu ndwene bwitite kana ikiamende buri no twene kiama ibaragete naye nakyo. Gavana Kiraito Murongi amwana bo nonekene kuthorua ni aregania ba kiama giki akibera gutwira ntwara kiria bari na kio na bareke na kiao kiria bo ba kuthondeka. Ayu matoi orongo ya TV inakuma kiamene yetu. Ayu akiongea ni kama mtu wa China ama wa Japan. Nani mtu tukulingira kura li. Mtu wa Japani akisema hiyo chama yetu ni mbaya. Kwa wandamiri kauntine chia Meru Tharaka-Nithi na Embu na ria kinya seneta Lentore atomereti ate munini wa mutongeria wa kiama kiu akauma kauntine ya Meru amwe na munini wa mukaririgite wakio. Nankwendo bwira without any fear of contradiction. Kiama rapo na yumbi po ndeba Meru 10 baina William Ruto na 2 members ansilish ya kiama na kwetha no ntumire marieto yanga bana atumhera. We are not as foolish as we look kana as you may think. Kiama kia yundie kina representation at the top level ya ira kiama na nombu wenya dai that the deputy chairman wa kiama kia Meru wa kiama kia yundie imumwero na umite abogeta Nteto wa Kimathi utene ndauta ngindano inene kirigirwa kithurano ne kinini gia kiago kiama giki kia Mount Kenya East amona bo kiugite gitironge kamto kiombe no uriko kurira gite kia MCA wandine ujonto batirari kia kuibanga banga.
abunge babaingi ba Meru, Embu na Tharaka Nithi bakionekana kugwata mbaru kiama kia UDA. Kiama kiu kia Mount Kenya East nigikuonekana gikethirwa na kabariga kanene ga gwitia kigichoa akigwati mbaru. Nkiripotera Nteto cia Weru TV, Deako Adietoa ni Mwirigi wacharite. Eboya Mwirigi no tukubora lezo kore mubango yokubwithe kiama kia Mount Kenya East yu akinyanda mbere kithurano kia 2022 kulukira 40321 kurokuwa no kiama kia Mount Kenya East kitikinyandira 2022 ni ontu UDA ni kiama kia Kenya yonthe mugambi muroki kuma mwerene Embe Central nonge kawa no kwethira atongere Mount Kenya East bati watanira na kubwithia kiama kimwe kina inya batiumba utobora Isaiah Nkubitware Nteto kiotene nonge kawa kiama kia UDA nikyo atongere ba county Meru ne bareke na siasa ititethia nenge kwa ntumirie hai kuwa yes mimi naweza kusema mambo ya chama ya Mount Kenya ni kama aina maana kwetu kama wa Meru kwa siasa ya 2022 kwa hivyo tujipange na chama cha UDA. Mutwiri chairman na ito kuromba wetu na mbele tutumira ntumiri chetu nko na ntumiri chite nyingi mno wetu ira kethia mubango yoko boyde kiama kia Mount Kenya East wakinyanda mbere kithurano ka 2022 tukubora tuketha twekarande kire mubango ya siasa na muchongero baba ingide ni account ya Meru kire mbunge Victor Karethi tukona wabugitha mubango uyu akinyanira kana ikiroto kikariro mwanka 2022 katone kanya kambira kakunoka ndo wete kuraya nchogerete na Nteto nkuluki. Nionto ba motungata ja mega na jate kuinyire mukojo waku. Grace Park Medical Center ni hospitali yaku ya gukwa motungata ja ugima. Aja Grace Park itoja na motungata ja outpatient ya pharmacy, ANC, PNC, MCH, kliniki cia ana, consultants, ndagitari omaego na medho, laboratory, endoscopy na ultrasounds. Kiri motungata ja inpatient, sibitari ya Grace Park ina itanda 43 kuma kiri pediatric, itanda cia maternity, itanda cia arume na ekuru na kinya private. Aja Grace Park itothinjaga antu maina na major surgeries, tuthingatirite mawatho na mitaratara yonde kenda gutigira mwaje akubwa buru. Nguruki tuina motungata ja ambulance riria ukwenda utungata bwa mpui. Itugwatanaira na kambuni cia kweja na kandi cia utungata iria itongeretie Kenya. Kandi yaku ya NHIF no ikurungamire maubatu yaku ta maternity na theater. Grace Park Hospital turi nyombene ya Union Square, Makutano Meru, ngorobene ya mbere ya 3 na ya 4. Nonto bwa mantu nkuruki turingira thimo namba 0724 110 285 kana 020 785 856 kana ututege mitandaone. Kadhu. Yes. Eza. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Bai. Lakini ukama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, juna mwanka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Tutigwe kombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyenduke ne kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Ija uthomere diploma na certificate courses aja Goshen Medical and Technical College Thika ya Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na Food Science. Naratu na courses ya Nursing, Community Health, Hospitality na Nutrition, Baking, Technical Skills ya Beauty Therapy, Business Management, Laboratory Science, Housekeeping na Laundry, Journalism and Media Production,
na kinya thieta technology na marija kuguna mubukojo waku irasi bietu ibithondeki bwega tariria na arimo betu ibanka cia iguru gukuwa umenye gwitana na uria thoko ikari nandi warige kuthomera Goshen no uciandike kana withiro wi mwandikwa umwega buru kambunine itharire kanya gakana arua ujukania no bwitite na mbere turingira thimu kiri namba 0722 799 348 kana 0750 264 044. Bwana ntubeta na bara kurumira Nteto Weru Thaa muna tuchokera Nteto yakie bana kirigara mutsiumo wa dini yanga arawo dini yanganga isyo mbunge kemara yutereje mathiko ya mondo woyura ya kubatere kubwetheka ntukarwari nyuma sibitari ambagathi mutsio Nairobi kuria kulukire mwiri yo mutuji kusina chumire nyuma yanende ya sibitari kwethira mwasio kendo sibitari ya mbagathi na sibitari ya mamukuma sibitari ya mamaluse na sibitari na riethira ikana kwa mukira mure na nyumene pe awitikire ko yamukira mbagathi ile witikire na kubori ochokera kumethungi mabomo wandowo nyumene sibitari uni yethira ikanuke kwa mukira mure yo ringi ntubura nende butiete mutsio na chiori bibingi Martin Mwambi na utare Nteto enkoloki na kia muno ntukia umde nonto ila ntukia to ya ko dikantu eto twaringirwa thimu twelwa daktari bambagathi batelutite wira bwa the postmortem kenda thikwa kieba na nkinya kethikiro kwa mweri ende no akithiete na mbere gukunika mucio banjen kari ura no emututigi na gikuo giake kioyori mithiuruko nkutho na mathiko make guterua makurima muthenya we munthi tutamenya sister akwa kwile atia na ni tukwenda kumenya ende amwe na maumonde no maumonde makwenda kumenya magwatitwe ni ba DCI ona DCI ba une baguturigaretie muno ni tontu twarikanire nabo tudike muntu negoro tweterere turikiru muntu ni kanda turiko mudikomndi gwatwika tito timudikomundi na ni buturirite ntuko nyingi barenda gututura turiraga mwankari tukirira sister wetu Kaburundo bi ora no emuruagi no mututigi augite gikuo kia mwaragi ne yokoba makia no nto cibitari ya bagathi na mamaruse itwire kubathiurukia hamwe na gutwika amwe kuruyo amamire cibitari ya mamaruse ari na thina chechukari na nyuma ni kwirwa kuthamirwa cibitari ya bagathi no nto wa murimo wa corona ara nyuma ni riboti cia kaitaro cioneka kiri cibitari nu na nyuma kuthinga ta ethirwa kiri mochari ya cibitari ya bagathi Mandaktari pala di postmortem ne pala twikire ona batioka kurura postmortem na tete kumeaniki na bakimenyaga twina mathiko regiment jonde turathondekete ni untugo kuona ngari ni turakomboreteire tukanyine jo kumudika Murang'a na Nairobi na kuma thandu kumarai magure na ngari ja komborwa na antu baruta mbecha riu irora turere kurutora munene muno ni wakuringira antu thimu kuringana na mucio yo baugite kithikiro giketikie munde kiamberia tariki 12 mweri wa mugwanja mwanka gwayo mwanke munde no abatwire bakethiurukagua ithirikari na nkinya cibitari ino cieciere na bo bariona ataka mwaragi na uragirwo na kwogu ikyo gitumi ba kuririra umabomba ukarika na nkinya thirikari kuthongira nontu kerwa atika uragirwo kerwa akwire gikuo kia alari erwa akiona kambuku ni ja dibitari ona mwankambu kunija monsari riu gutwira ari wondini na batwirira takinya wondini rinu tukwana uga takateni mamaruse na antu babagadi ni tukwana tio bana laini ndaja sana mtu wetu kaulagirwe nibugete bora twina bu mwankau agitani wagakuna umurimo wa corona uririkana kuongereka kirigicigo mbunge kia Mara mono kiri sub county ya Mwembe ara wongerekete na gicunche kia 32 kuma kirigana kuma kirigicunche kia 24 mweri wa 6 mwankoyo ni tukona kweli antu bakara kuimenyera no wivino ni witaitie that is based within idimi bieto bia tukurutha bobo ikoringana na Njage Murata ora no emurugamiri wogima bwa mwinge kiri sub county ya Mwembe ara augite ndi kwino batu akari baomba kwithirwa bakimenya na kwibanga kenda kurigiria murimo uyu anene ira antu
wende na precautions cia MOH guidelines na of course tika kwa mtu mgeni na MOH guidelines sipokuwa antu ambie kumamira kidogo na kupusa. Actually utie mtu atakumenya kupusa ikukwina on increase. Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Miaka 40 mithiru ikarekare mbere mukingo ni ratumirirwo na miaka imike nyumene murimo yo ni jura kinya Kenya kuma ukira kiathi atire ni kuna kwathulwa kwa antu bara bamenyekana kana kinya kuthondwo kwithira baina murimo yo abona bou obura miaka yetire na mbere na rawa kuya cia kuthiria murimo yo maruru ni kwithira nende antu betikire murimo yo na kinya antu kwithira nende bakiarandia na kinya bakirianira kuringana na thirikari ni aturitu bunene ni bwa ya murimo yo burio amona kwa wandawa cia ARV kutina marikire ya chibayo kendo kurikana na kumenethia murimo yo nitwandirite na ataalamu na kinya menyeri pa murimo yo ara kini chunchi kemuthia kironoro mwanya miaka 40 ya mukingo mwaka no ngiriye moma akenda 80 na yo muiro nende karekare mbere ya murimo yo mukingo wedrite ritumira ko kuonde de grone nande nande gura Kenya murimo yo mbakuwe kinya miaka 3 nyumene yo mwaka yo ngiriye moma akenda 84 na kwa miaka 40 ira nende murimo yo wedrite kuonde grone yo onde kana miaka 37 ara wedrite wende ne ande gura Kenya kide kira kinene nyate kukandana na murimo yo kudrite kukari Hassan Murungi na kwithira itarakia thirikari na ritete ngwe nkatha kirotederia kurwa na mpange ya mukingo arauwete kinya ndawa ciotumira muthemba yo ARVs chithera ikiaya na utheri na thirikari yetu ya Kenya ni ukitie mikakati imingi kwaita namba kurwa na murimo yu mono baithingataira kira twita 90 uni kind of targets kana indebrichu itwete ila tubati ku meet as a country na 90 bere ni kwithwa tuthimite antu murimo wa mukingo 90% of our population kibara baina HIV then 90 iri bara tuona baina virus vya HIV twabekira kiri ARVs 93 bara bekira kiri on ARVs itubati kwithwa tu ibathingata nabo nikenda baketha bana kitu ita low virulence kana kwithirwa virus bia HIV bi na mite mwirine yao netete na mbere na kuwa kwinya ndawa ingi thirikari umbite kwithira nende kia na cio ira mtombikia kwithira kiunya mbere kana nyume kona na muntu kimwiri kenda kurieria ko watu ni murimo yo aitu itumira gintu twita dual protection kana me twatumira condom na ndawa kwina ndawa twita PrEP kuka mtu no atumire ndawa iji mbere wita kuona na kimwiri na mtu ngura atikumea status yake na virus kana atina bio but at the same time to advise and beto as much as utumira ndawa iji still inya condom no ebati kwithwa gitumika gore tumika mberene na kwithira kiongela na kuwa ni kwithirite nende kwina umbani bunene kinyotira namba ya antu barabethera bakiwatikana na murimo yo mukingo nethirite ikinama kambwe kuma murimo yo ambire kurua najuo mwanka thai kwina manto ya meatuonete bombere antu bara baathimirwe na bonekana bena virus vya HIV na baambirirwe ndawa mwanka thai they are living their normal life muntu no kara miake ora bati ukara na kabanga ke family we na akura maisha ya ora bati ukura no tumba ku differentiate to muntu rano na murimo mukingo anote na yuno ntunda wachia murimo mukingo ni utumike ni ka virusi twalevo mtu athimo akaithwa ati virusi bi mwirine lakini tho twabite mwirine ndamune bitire kwinobiro mwirine uthu bichithite tukarika 1999 ilo president Moi declare HIV as a disaster in our country na kuma 89 Kenya nayo clear steps imbigichana zana cha kuria gutetheria imurimo mukingo enda yunia na wita mindiene da chondo ketha kwina messages cio tumunya ki mindia manto HIV kenda antu bonde bomba kumenya witania ma universities colleges then no kethira 1999 prevalence rate kananto 14 kiriani bara ya virusi vya HIV in Kenya but thaito kwaria turiare manto ya 4.6 which means ne anto over 5 kiriana which means it indicate na 9%.
murungi urethirite akirita ngweru angine ruko kwe miaka 22 na kwithira aitarira kia kinyandaho ira muntu ethaira kiunya muthemba yo ARVs ichumbite kwithira ikina mavunene na impindi mwaki muntu omba kwithira kiunya ontuku arauka birene muntu ethaira ikamatanda wa kithumba ontuku imwe mtu naunya ndawa 14 in the morning no rwagachokera the same drugs but currently autokinyite mtu ainywa mpindi muinande konya mtu wenda kuri murimo mukingo thai nanga mtu inambi unapoa wewe mtu unarusha tu kwa mdomo asubuhi na unatembea na unaendelea na kazi yako nori murimo wa covid ndwethirite ukiya na rungurwa mwaka yumwe komba kwithira nendo kioneka nchachamo murungina kwithira QI kiuria baingi bakwitha bakiura kia nonto mukingo yutona nchachamo endi na utariria virus ya murimo yu nwethaira ichincha kia bunene na kukwata nchachamo ya yoku kwithira kwithinene plan ya mbere the big plan ile rio worldwide bombele ni kuata vaccine kuria nchachamo ya virus ya HIV itonekana miaka yonde tukarite nkumyabiure bikorwa nimbi tumi onto itonekana but HIV has been very tricky tambura ndakurite ntukwege tokiaria is that HIV to ina subtypes mbere to ina HIV1 HIV2 HIV2 tutengwe ni omuno nonto it's not virulent kana ituwate ni haraka tira isi kuwate HIV2 but HIV1 ino thina tu ino era nene ndene worldwide nonto ino raisi kuwata ki mtu mukana mtu murume so HIV2 ukethira ina subtypes A mwanka M watara subtypes there are so many kiri awambiria ndawa ibwe karakara kaibwe ko change ringi ika B C so itura kuingana ina scientists baba ila batura kuingana na HIV kulingana na subtypes ira chuchi na kurikiria kinyana utariria kuntokora kwithirite kutongeretie na wingi wa murimo yonde ni account ya Meru arantere itongeretie ni sub county ya Buri ekadia twani Menti North Rewegembe South Central na kinyana uthika watira riurutererwo Imenti South rukethira rukithia taira onto bravo kuringanithwa na wingi wa Mario the latest ndatera twinayo Buri county na nota yukasie the list kabere yao ni kuonekana virus wa HIV bitetie na rate ndaja reason twaria kuthingatira twethira ni mantu ya the lifestyle there ikitachi mantu ya flower farms Imenti North no number 2 ndene county ya Meru no you can tell because of the market Imenti North is number 2 then tugema tweta Mawa Igembe South Igembe South Igembe North Igembe Central una chuno tubwa cash flow chia mira alafu tugeta Imenti South well Imenti South no it's another sub county which is coming up na manto virusi no tegera inya ni baba kweja muntu bwa thoko emarigo you see kiye nendera all of Imenti South sana kuna biashara ingite ya Mario matruck no ya malori kurara ntere chetiania irio east na west ni chirietie ki kuingia kwa murimo yo chirietie ni tigania west na tigania east that region but still yet tigania east ugethira region ya Mikindori mbeo that region ile zone ile na mirera ingayo no the virus is going up Phineas Imana miaka 40 ya mukingo Waya Phineas nyuma Weru TV kumureka sibitari ya Mweru Egogist na ara achibaruwa baretha chikuna bationa wabatungatira batanyorari abisa munene warwangiro tungata Daktari James Criminal ungete sibitari neu akera Daktari Krimi nadatirete mabisa bake akiwontubone ontubotire riri akera Daktari Krimi nkoloke wete dispensary yetherwe na mabisa badatu botungata no mona rayu kirobeta kudurana manzo mukondo yo corona nawe ungena rari ari wiki report kiri sibitari ya Kanyakine Murethi Gregory aina Nteto nkoloki Mweru dispensary wandi nego jisti ntukweje muthenya jwa egoro irari o mwajia gwitindika gucho tungata bogima sibitari na ingi untu muthenya jwa naru abisa munene ogima James Kiremi aliungite sibitari je na gutirimana na Daktari Franklin Kome ura agirite kwithura gitungatira je na kiri gwitetera auga giki nikyo gitumingia sibitari kwa genda gitari igoro mantu ya jara karikire nuntu ikoragire itirafu
nä kwithirwa daktari umwe uria twithirwa twina wa atombire kwithari ku ni untu narari na transfer gwita gutetheria nä kå ratuä te å ninkethwa ndä report kanyakine iria twita cia manthiri nikio nontu ajie bamwe batombire kugwata services. Abisa wa ugima James Kiremi auga mpangrato na mukono jwirigirijo wa murimo jwa corona ne yetigite arigitani kathomba kuma cibitari mwanya mwanya bagathamirwa cibitari level 5 na ntukwije areta ururu bwa itagaria riri covid kurituka ikeja bo ivingi itho enene na ngenti tere ari omweri jwana na ari ari last year mweri 11 kouke mikakati yetu ya guitarisha nikenda tumba kuumba gututetheria nara ki cibitari yetu ira nene ya mutindwa kenda omba kuthwa gitungatira patient bara bakamba kuthwa bena covid lakini nikonda uga na kuna ndi tukona ara gap irejire tukurita daktari uria na njere ya kuromboro kirikiri akari na aji kwagia utungata bobo bwa bata muno beka wira ne bagatigira Weru dispensary tiragia utungata kaire yota cibitari ingi cionde ja kaunti ya Meru ndombe kinya urekeri kire aturi ba iriaje ya Weru nontu bakwaga huduma ira tubati kwaja na igoro na mbuge batu turi department ya ugima bwa mwiri tukoromba urekeri nikenda tumba kuendelea na services ira twaja na ndene ya dispensary na dispensary chetu chonde tiga eji ote cibitari kinya moto kainga nikenda tutethia na kwa covid tukendelea ku balance staff betu na njera ya agiri nikenda tumba kuthwa tukendelea offer services chonde cha mirimo ingi na kinya cha murimo wa covid ngakikisha from kuma nande ukethwa kwina services throughout na gutethwa kwina itirafu kairi kuma Weru dispensary wandi nego justement southern kiripotera Nteto cia Weru betamure thi Gregory Greg no tukinya muthia Nteto cia tunguchovire nkathana tubuko thwatanite na unide tutimano teraronge nyuma ndeka itekura kiri mubango yo arwe siasa tugetha tugaria Mount Kenya kubwithwa ko kiama kia Mount Kenya East na utukubora ri kiri kiurige twego ni mubango yo kubwithia kiama kia Mount Kenya East bere kithurano kia 2022 yo kinyanira twina mutonge